tubahaye ikaze mwe mwese muri kutwumva kandi tunabashimira ko mukomeje kudutega amatwi. Uyu munsi rero twagiye mu kiganiro cyacu utundi sport, aho turi buganire ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Turareba ibiri kugenda bivugwa mu makipe mukunda mwihebeye muri benshi. Ayo nta yandi ni amakipe abiri ya mbere hano mu Rwanda, Rwanda Premier League. Ayo makipe uko ari abiri arakataje kandi ni nayo azasohokera igihugu cy'u Rwanda mu mikino nyafurika. Turahera rero ku ikipe nta yindi, ni ikipe ya Nyamukandagira. Turebe ibivugwamo, dukomeze dusimbuka tugere no ku ikipe ya Rayon Sport. Turebe mu by'ukuri ho haravugwamo iki, ni iki kigenda kijya mbere muri ayo makipe. Muhawe ikaze rero aho muri hose kugira ngo dukomeze turyoherwe n'urubuga rw'imikino. Haravugwa rero ibintu bijyanye na Muhire Kevin usoje amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Bakaba bagenda bavuga ibitandukanye ko Muhire Kevin ashobora kwerekeza mu ikipe ya APR FC. Aho ngaho APR FC ho yarangije kubihakana ko rwose uwo mukinnyi itamukeneye, ariko ni ibisanzwe murabizi mu makipe hano mu Rwanda uko ibintu bigenda. Si n'ubwa mbere bahakana ko batari mu biganiro n'abakinnyi, ariko nyuma bikazarangira abo bakinnyi babasinyiye cyangwa se babatangaje ku mugaragaro. Ariko tukiri kuri iyi nkuru ya Keve, twabamenyesha ko yego Keve we ku giti cye afite amakipe amushaka ageze kuri 3 yo hanze mu Barabu, kandi byanze bikunze afite ukuntu yagiye avugana n'abandi basohotse mu Rwanda bagenda bakina hanze. Nawe rero urumva kujya gukirigita ko gafaranga ko mu Barabu ntikamugwa nabi. Nibyo bintu bya mbere we kuri we ashaka cyane kandi ashishikariye. Reka turebe nk'ikipe zimwe ziri kugenda zimushaka uko zitwa naho ziherereye. Yego rero hari ikipe iri kuvugana na Muhire Keve rwose, ibiganiro bigeze nko kuri 75 yo muri Libya, ndetse hari n'indi nanone iri kuvugana na Muhire Keve muri Iraq. Naho rwose Muhire Keve arimo arakomanga yo kugira ngo arebe ko yakomeza kugenda abona udufaranga ku bijyanye na kariyeri ye y'umupira, dore ko ubu ngubu rwose amaze kugenda azamura imyaka ndetse afite n'urugo agomba gushakira imibereho ya buri munsi. Reka rero turebe hamwe tukiri kuri APR, tunyarukire mu yandi makuru agenda avugwa muri APR. Hari umutoza Mashami Vincent, nawe aravuga ko ashobora kwerekeza mu ikipe ya APR FC, ariko ni ibintu bikigoranye cyane kuko ikipe ya APR FC irashaka gukora deal ndende cyane. N'undi mutoza ni umutoza bamwita no muri za Algeria, ni umutoza bamwita Nabil, reka ni Nabil, reka nze ndebe neza izina rye. Ariko Nabil ni umutoza ukomeye cyane, watwaye ama Champions League mu makipe, watoje amakipe akomeye cyane hano muri Afurika, na za Esperance de Tunis yarazitoje. Iyo diro rero iramutse ikunze, ni ukuvuga ngo ikipe ya Nyamukandagira noneho yabiciye agahigo gakomeye cyane hano i Kigali. Umupira w'inyarugenge byaba bigiye kuba ibindi rwose. Aho ngaho urumva ko ikipe ya APR FC yaba iri kugenda ikomeza kwiyubaka, ariko ishaka ko reba ko yazabona byibuze amanota 3 yo kuko ikipe byibuze igiye mu matsinda ibona byibuze amanota 3, ku buryo ubutaha bizayorohera gukina
mu marushanwa itarinze ica mu majonjoro. Urumva rero nabo bakeneye byibuze kugera muri 1/4 cya shampiyona kugira ngo babone ayo manota 3. Urumva rero ni ibintu bikomeye ku buryo APR iri kugenda yiyubaka. Urumva ko atari ibintu bigarukira hano ku mastade asanzwe ya za Bugesera na za hehe. Urumva na mastade barashaka gukora amateka rwose azajya ku mastade aremereye hano muri Afurika. Uwo mutoza rero nababwiraga amazina ye yose yitwa Nabil Malou. Ni umutoza rwose w'inararibonye ku myaka ye rwose. Ni umutoza wabaye umukinnyi mu makipe agiye akomeye. Urumva rero ko ari umutoza ushoboye. Ikipe ya Nyamukandagira yabikoze diro ya hatari ikomeye cyane. Impamvu rero twababwiraga ko iby'amashami byaba bikigoye cyane ni ukubera ko abatoza nk'aba ngaba baremereye, abatoza nk'aba ngaba bakomeye, abatoza nk'aba ngaba bazwi cyane ku ruhando nyafurika, ahanini usanga bagenda bifitiye ababungirize ndetse n'abo bongera ingufu. Usanga bafite abandi batoza bagiye batandukanye. Wenda birashoboka ko muri APR bashobora kumukenera kubera ko ari umunyarwanda kandi azi ibintu byinshi hano mu Rwanda, amenyereye na shampiyona kugira ngo agende amenyereza n'abandi ukuntu hano mu Rwanda bikinwa. Ngayo rero niyo mpamvu twababwiraga tuti by'amashami byo ntibyoroshye, ariko ntacyo APR itakora cyangwa se idashoboye. Amatara yaratose haraka duhagurukiye rimwe turavuga morera tugatinya ikundiro rero tuve mu ikipe ya APR FC tunyarukire muri Rayon Sport. Ho haravugwamo iki? Kuko ubushize nabibabwiye umukinnyi Prince ni umukinnyi w'umurundi. Rayon Sport ubu yerekeje amaso cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo irebe abakinnyi basanzwe bazi. Muzi ko ubushize bagiye bapfunyikira abafana b'ikipe ya Rayon Sport bakabazanira abakinnyi bamwe bafite imvune, abandi bakinnyi ugasanga rwose nta kigenda, amakipe bakinagamo ntabwo azwi, ugasanga ni ibintu byagiye bitera abafana b'ikipe ya Gikundiro utuntu tutari twiza babonye mu igura n'igurishwa. Ubu rero noneho berekeje amaso kugura abakinnyi bazwi, bagiye bazi, baniboneye cyane cyane abakinnyi bo mu Rwanda ndetse n'abakinnyi ba hano hirya mu gihugu cy'abaturanyi i Bujumbura. Uwo Prince rero nk'uko mu kiganiro cy'ubushize nabibabwiye, nawe araza gushyika hano ku munsi w'ejo ku wa gatatu, nibwo bari bakandagiye i Kigali kugira ngo agende agira ibyo avugana n'ikipe ya Rayon Sport. Tubibutsa ko ubushize bitakunze kubera ko n'ubundi yaje gukora igeragezwa mu ikipe ya Mukura n'umutoza wa Rayon Sport ari we watozaga, amubwira ko rwose yaba yisubiriye i Burundi. Aha rero tukaba turi kwibaza se noneho yaba yarazamuye urwego ku buryo uyu mutoza noneho yamukenera cyangwa se yabona ko ashoboye, noneho bakaba bagenda bamwongeramo, dore ko uno mutoza mu ikipe ya Rayon Sport nawe agenda afite ibintu byinshi yihariye kandi akunda abakinnyi be. Ashaka kuvuga ko abakinnyi ashaka we aba yifuza, aba avuga uko bagomba kuba bakina. Ni ukuvuga ko rero ashobora wenda kumwanga cyangwa se bagamuha undi muntu bajya bafatikanya ku mwanya azaba akina. Reka rero nanone dukomeze turebe, twari dusimbutse andi makuru ashyushye cyane y'umukinnyi Ruboneka nawe, kuko afite intego ikomeye cyane ko ashobora kugurishwa mu ikipe ya Azam. Ni ukuvuga ngo ari mu biganiro bikomeye, bateretse ku meza amafaranga rwose ahagije, arifuzwa cyane mu ikipe ya Azam.
aha rero turifuza gusoreza ku kindi gihuha kimaze iminsi gikomeye cyane kivugwa hano ku ikipe ya Rayon Sport, aho bavuga bati ese Rayon Sport yaba koko yarabonye andi mahirwe yo kuba yasohoka ariko ntice mu cyiciro cy'amajonjora. Ibyo ngibyo rero twabisobanura ku buryo bwimbitse tubabwira ko ari ibintu bitapfa koroha, ntago ari ibintu byoroshye, ariko kugeza amagingo aya ntago icyo kintu cyavuzwe, kuko gusa kukivuga ni ibintu bigoye cyane kugira ngo bibe byageraho yagenda ntihite ica mu majonjora, kuko hari uburyo kafu yubatse ino rushanwa ryayo, ivuga ko amakipe byibuze atacamo aho ngaho agomba kuba ari amakipe byibuze afite amanota ageze kuri 2, kandi tubibutsa ko Rayon Sport ayo manota yagize yararangiye, kuko ayo manota arangira buri myaka 5. ni ukuvuga ko rero ubu Rayon Sport yasubiye kuri 0 kimwe n'andi makipe yose, urumva ko inzira igomba gucamo nyine ni inzira igoranye, keretse cya gihe yagendaga iyo yongera ikagera mu matsinda. ubu ngubu nibwo yaba ifite ayo mahirwe yo kutabanza mu majonjora. Icyo rero kikaba ari igihuha gikomeye cyane, kuko ntabwo kafu ibyo bintu irabisohora cyangwa se ngo ibe yagenda ibitangaza. Ngayo rero nguko nibyo biri kugenda bikomeza bivugwa hano mu makipe yacu. Turabashishikariza gukora subscribe, mugatanga ibitekerezo nuko mugenda mwumva ibintu cyangwa se mubibona. Ese mubona mwebwe nabahe bakinnyi mwaba mwifuza ko amakipe yanyu mukunda yakomeza kujya agenda agura?